Ole tu cuma kan video clear ho tur chu mi WhatsApp message delete to mu le dan en le dan kan lo en hold on ane heng FM le GB WhatsApp ate hi chuanen mi message delete to ka a mu vek theya en le vek thei ane a settings atrawngin chu a khoi dang lam vek theya WhatsApp kha kan an install chi khanin ama in ti khanin atira khanin alo in set ta thina chu mi mu thei tur khan chu mi pakhatin alo du lo ta a mi mu thei lo tur khan ti khan a settings kha alo khoi dang lam ta ni ma se chu message delete chu awesome dewa mu le dan awesome mai anti delete mangin ka lo en hold on ani ole luna hianin kan test to na ni hetirai avar kan velam pangami hi kan zukena kan velam pangami hi a message thon tu tur anya ti chuanin dinglam pangami hi a message a delete to lo en na tur kha ania ti chuanin message kha ti kan vathon ta ti khan alu ta chi ti khan kan delete ang kan delete chinang lu side pictures ti khu or delete for everyone ta hianin kan click ang chuanin lelamin po ti khanin alawin delete to ta kami kha kasoi to ha amain an set ka ti kha hi akhoi dang lam wangin ti khan kan mu thei lo ta ni tuna hianin amu na tur kha apps kha kan download ang kan type ang anti delete ti are anti delete view di WhatsApp message ole hi ni ya ti chong ki chu kan isa to a kan home kan mang thinang o kan home to panga application a kan lutang ti chuanin hemi hi on tur ani ya kan onang ole hi ilu khan ti hen rom to na anti delete hemi hi on nga ya ni kan onang ti chuanin alo tur awma kan alo nga chuanin aloin on ta ti chuanin hei hi I on to don ani ti khan I on thei to don ani ti chuanin kan te sayang ole lu side pictures ti khuanin ai type sa a chuanin kan va thon le chinang adum lampanga hian kan va thon chinang ole ti khan alu ta a ti chuanin kan thona kha kan message kha kan delete le chinang side picture ole delete for everyone again kan delete le ngati khan ole he alo in delete le ta kan mu thei lo ta ma ro chu tu na chuanin application a tang khan kan end on ani a message delete ka application a kan lut le nga ole heng ho chu hi message WhatsApp message inge group amiten ya ti chuanin ole kan enang ole khu lu side pictures hi tuna atili ta khanin alo bong fel zel donen he hian ole ka video te mi view se ko vain ka lo me